Ahojte, volám sa Vlado Michalko a cigánske tance som sa naučil priamo od mojich priateľov z Osad. Naučíme sa krátku kombináciu s rukami. Chlapci, ideme na to. Ešte raz. Výborne, pridáme lakeť. Ešte raz. Spojíme. 3 a 3 a. Opakujte rytmus. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz. V rukách 3 a. Ešte raz 3 a. A fórik na záver. Spojíme 3 a. Ešte sa na vás.